Mwagize neza kuba mwahisemo gukurikira Umusanzu Media TV. Nje kubageza amakuru ku buryo burambuye, nge ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tuje kubabwira ko umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano abazwi ku izina rya Dasso, ubwo ni mu murenge wa Rukoma, ashinjwa kwinjirira umugore w'undi mugabo akamumenesha mu rugo rwe, ikibazo cyamenyekana agahitamo guta akazi yarashinzwe. Turaza kubabwira kandi ko guverinoma y'u Rwanda igiye gutangiza ikigo cy'icyitegererezo kizatunganyirizwamo intanga zo gutera ihene hagamijwe kuvugurura icyororo no kongera umusaruro w'inyama zazo. Turi buze kujya muri siporo, tubabwire ko Rutanga Eric ku myaka 34 yatangaje ko yasezeye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga yari amazemo imyaka igera kuri 15. Hanze y'u Rwanda mu Budage, umuforomo ukora mu kwita ku barwayi barembye cyane yakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhabwa n'icyaha cyo kwica abarwayi 10 no kugerageza kwica abandi 27 mu rwego rwo kwigabanyiriza akazi. Mukanya ni ku buryo burambuye. Ni amakuru tugiye guhera hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano abazwi ku izina rya Dasso witwa Emmanuel wo mu murenge wa Rukoma ashinjwa kwinjira umugore w'undi mugabo akamumenesha mu rugo rwe, ikibazo cyamenyekana agahitamo guta akazi yarashinzwe. Ni ibyabereye mu mudugudu wa Nombe, akagari ka Nyagishubi, umurenge wa Nyarubaka, uyu muryango wari utuye. Umugabo ushinja Dasso kumusambanyiriza umugore no kwigarurira imitungo ye yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ashize igihe uriya Emmanuel amutwariye umugore ndetse akamumenesha. Havuga ko usibye kumutera ubwoba, Dasso n'uyu mugore wamaze kubyarana umwana kandi ko yigaruriye inzu imwe yabagamo n'umugore we. Uyu muturage avuga ko inzu yindi yagombaga kubamo iterabwoba Dasso yamushiragaho afatanyije n'umugore we ryatumye ahunga ajya gucumbika mu rugo rw'umubyeyi we, no kuvuga mama wiwe umubyara. Uyu mugore uvugwa akaba yarashakanye mu buryo bwemewe n'uyu mugabo urega, akaba ahakana ibyo ashinjwa umugabo we, akavuga ko nta mwana yabyaranye n'uyu mudasso usibye kumubona mu mudugudu batuyemo, wakavuga ko nyirabukwe ari ufite uruhare runini mu kubasenyera urugo. Nubwo Dasso ushinjwa iki cyaha ataraboneka ngo agire icyo atangaza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Mandela Innocent avuga ko hashize iminsi uriya Dasso Emmanuel atari mu kazi kuko yumvishe ikirego gitanzwe agahita ahunga agata akazi ke. Bamwe mu batuye mu mudugudu wa Nombe bavuga ko uyu Dasso yabanaga n'uriya mugore akahava agiye mu kazi Rukoma, hakaba hari hashize amezi 3 avuye mu kazi, kandi ngo nyuma yaje kwandikira akarere ka Kamonyi asezera mu nshingano ze. Umugabo ushinja Dasso yamaze gutanga ikirego, ariko akavuga ko nta gisubizo arahaga kandi ko yifuza guhabwa uburenganzira ku mitungo ye, ndetse na Dasso Emmanuel wamusenyera urugo agakukiranwa n'amategeko kandi akabihanirwa uko bikwiye. Mu yandi makuru kandi reka tujye mu karere ka Kirehe, aho polisi y'u Rwanda yarashe umusore witwa Dukuzumuremyi Eric wari ukurikiranyweho icyaha cyo kwica umumotari no kumwambura moto yiwe. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze Marie Rose. Polisi y'u Rwanda yarashe umusore witwa Dukuzumuremyi Eric wari ukurikiranyweho icyaha cyo kwica umumotari akanamwambura moto. Ibi byabereye mu gishanga cya Cyunuzi mu karere ka Kirehe, ari naho uwo mumotari yari yiciwe. Amakuru atangwa na polisi avuga ko Dukuzumuremyi yari afashwe kugira ngo yereke polisi aho yari yahishe ibikoresho yakoreshaga muri icyo cyaha. Yageze aho ngo yagerageje gusimbuka imodoka ya polisi maze yiruka ashaka gutoroka, bituma araswa ahita apfa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamdun Twizeyimana yatangaje ko Dukuzumuremyi yari azwiho ubujura bukabije kandi ko yari yarafunzwe inshuro nyinshi kubera ibyo byaha. Yongeyeho ko no mu kwezi kwa Kamena 2026 yari aherutse kurekurwa muri gereza aho yari yarafungiwe ubujura. CP Twizeyimana yavuze ko tariki 2 Mutarama 2026 Dukuzumuremyi yateze umumotari mu gishanga cya Cyunuzi akamwambura moto akanamusiga amwishe. Nyuma y'icyo gikorwa, polisi n'ubufatanye bw'abaturage yatangiye kumushakisha, aza gufatwa ariko birangira apfuye mu gihe yari agiye kwereka inzego z'umutekano aho yahishe ibikoresho by'icyo cyaha. Reka aya makuru tuyakomereze kuyajyanye n'ubworozi, aho guverinoma y'u Rwanda igiye gutangiza ikigo cy'icyitegererezo kizatunganyirizwamo intanga zo gutera ihene hagamijwe kuvugurura icyororo no kongera umusaruro w'inyama zazo. Inyama z'ihene zikunze gukosha cyane, ahanini bigaterwa n'uko ziba ari nke, nk'uko mu mpera z'umwaka wa 2025 ni ukuvuga umwaka ushize ikiro cyaguraga amafaranga y'u Rwanda 8,000. Iki kigo kizajya gitunganyirizwamo izi ntanga biteganyijwe
biteganyijwe ko kizubakwa muri gahunda y'umushinga Prisme ufasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu kubaha amatungo magufi ndetse no kubaha ibikorwa biyerekeyeho nk'amavuriro y'amatungo, amasoko yayo ndetse n'amabagiro. Prisme ni umushinga wateguwe na Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ikigega mpuzamahanga giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi IFAD binyuze muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi RAB. Umuyobozi w'umushinga Prisme ukorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, Nshokeyinka Joseph, yavuze ko hari ikigo cy'icyitegererezo bashaka kuzubaka gikorerwamo ibikorwa byo kuvugurura icyororo ku ihene kugira ngo zitange inyama nyinshi. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Solange Uwituze yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuvugurura icyororo cy'ihene bisanzwe bikorwa hifashishije uburyo bwo kubangurira umworozi agura cyangwa akorora isekurume akaba ariyo ibangurira inyagazi. Minisitiri Dr Uwituze kandi yavuze ko iki gikorwa ari intambwe ikomeye mu guteza imbere ubworozi bw'ihene mu buryo bwa kijyambere, aho yavuze ko muri gahunda ya kabiri ya Guverinoma y'u Rwanda yo kwihutisha iterambere NS2 Leta ishyize imbere ubuhinzi n'ubworozi bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga bigamije kongera umusaruro no kongera agaciro k'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ndetse no kongera inyungu z'abaturage. U Rwanda rwiyemeje kongera umusaruro w'inyama byibuze ku kigero cya 20% ukava kuri toni 217,556 mu mwaka wa 2025-2026 kugeza kuri toni 247,223 mu mwaka wa 2028-2029. Byitezwe ko umusaruro w'inyama z'inka uzava kuri toni zirenga 76,000 muri uyu mwaka wa 2025-2026 ukagera ku 86,000 mu mwaka wa 2028-2029. Inyama z'ihene zizava kuri toni zirenga 36,000 zigere kuri toni zirenga 41,000, iz'intama zive kuri toni 10,000 zigere kuri toni 11,000. Mu makuru ajyanye n'imyidagaduro ndetse na siporo, Rutanga Eric ku myaka 34 yatangaje ko yasezeye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga yari amazemo imyaka igera kuri 15. Uyu mugabo yabitangarije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho mu butumwa burebure yavuze ko uyu mukino wamuhaye ubuzima ndetse ashimira n'abamufashije muri urwo rugendo rwe rwose yakoze. Rutanga yongeyeho ko umupira w'amaguru wari ubuzima bwe n'ibitambo yatanze aribyo byamugize uwo ari w'uyu munsi. Rutanga n'umwe muri ba myugariro beza babayeho muri ruhago y'u Rwanda, aho yarazwi cyane mu gutsinda imipira y'imiterekano. Yanyuze mu makipe menshi akomeye hano mu Rwanda nka APR FC, Rayon Sport, Police FC, Gorilla FC n'ikipe y'igihugu Amavubi. N'umwe mu bafashije ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda kugera muri 1/4 cya CAF Confederation Cup, amwe mu mateka akomeye yabayeho muri ruhago y'igihugu cy'u Rwanda. Naho mu myidagaduro, umuhanzi Ali Kiba mu gihugu cya Tanzania yakiranye ubwuzu Pierrine mu Bubiligi Alleluia uzwi nka Mutima aheruka gusinyisha muri lebo ye. Mutima yaravuye mu biruhuko amazemo iminsi i Kigali, aho yarasubiye mu kazi mu gihugu cya Tanzania, ari nacyo kibarizwamo uyu muhanzi Ali Kiba wamusinyishije muri lebo ye. Ali Kiba yagiye kwakira Mutima ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam muri Tanzania akizwi nka Julius Nyerere International Airport. Mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo hitegurwaga igitaramo cya The Last Night cya Kevin Kade, Ali Kiba yaratunguranye yerekana Mutima nk'umuhanzi agiye gutangira gufasha binyuze mu nzu ye isanzwe ifasha abahanzi izwi nka King Music Africa. Mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ari nayo turi busorezeho, mu Budage umuforomo ukora mu kwita ku barwayi barembye cyane no kuvuga palliative care yakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica abarwayi 10 no kugerageza kwica abandi 27 mu rwego rwo kwigabanyiriza akazi nk'uko yabivugaga. Abashinjacyaha bavuze ko umugabo utatangajwe amazina wari ushinzwe kwita ku barwayi barembye cyane cyane abageze mu zabukuru yabateraga imiti myinshi igabanya ububabare cyangwa ibasinziriza agamije kwiyorohereza akazi ke, no kuvuga mu gihe cy'amasaha ya nijoro.
Mu bindi kandi hanze y'u Rwanda, Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mahamadou Sana yatangaje ko abantu benshi bafunzwe nyuma yo gukekwaho gutegura umugambi waburijwemo wo kwica Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri Sana yabitangaje ubwo yari ari kuri televiziyo y'igihugu avuga ko uwo mugambi wo guhirika ubutegetsi wateguwe na retired Colonel Paul Henry Sindaogo Damiba wakuwe ku butegetsi na Traoré muri Nzeri mwaka wa 2022. Yongeyeho ko uwo mugambi watewe inkunga na Cote d'Ivoire ndetse abo mu butasi bavumbuye video yerekana abacuze uwo mugambi barimo kuganira uburyo bazabigenza. Muri ayo mashusho, Minisitiri Sana avuga ko bavugaga uburyo bategura kwica Kapiteni Traoré bamwegereye cyangwa bateze ibiturikiwe. Bagombaga kubikora kwa 3 Mutarama mu mwaka wa 2026 ariko biza kubapfana. BBC yanditse ko muri uwo mugambi bari gukurikizaho bamwe mu basirikare bakuru bari hafi ye hamwe n'abasivile bakomeye mu butegetsi. Minisitiri Sana kandi yavuga ko retired Colonel Damiba yari gufashwa na bamwe mu basirikare n'abasivili bamushyigikiye kandi ko yari yabonye inkunga y'ibihumbi 125 by'amadolari y'Amerika avuye muri Cote d'Ivoire. Uyu muyobozi yanavuze ko iki kibazo kikiri gukurikiranwa hafi, asaba abaturage kutita ku bihuha bigamije kubayobya. Retired Colonel Damiba yabaye perezida wa Burkina Faso kuva muri Mutarama kugeza muri Nzeri umwaka wa 2022 nyuma yo gufata ubutegetsi akuyeho Rocher Marc Christian Kabore wari wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda y'imyaka 5. Kuva retired Colonel Damiba yavanwaho aba mu buhungiro mu gihugu cya Togo. Naho mu gihe abasore n'inkumi ba Ukraine bakomeje kuva mu gihugu cya Ukraine, Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yasabye Ukraine gushiraho uburyo bushishikariza urubyiruko rwayo kuguma mu gihugu aho gukomeza guhungira mu bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi. Chancelier yabwiye perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky ubwo bari mu kiganiro n'abanyamakuru i Paris mu nama yigaga gutera inkunga Ukraine bikozwe n'ibihugu byo mu Burayi. Chancelier w'Ubudage yavuze ko kongera kubaka Ukraine bidatandukanywa no kwizezwa umutekano, ko Ukraine ikomeye mu bukungu ariyo yonyine ishobora guhangana n'Uburusiya mu gihe intambara yaba irangiye. Avuga ko abaterankunga wa Ukraine bo mu burengerazuba abiteze ko Kiev hari ibyo igomba kubanza kuzuza kugira ngo ibone ubufasha bw'ubukungu no mu kongera kubaka igihugu cyayo. Kuva intambara n'Uburusiya yatangira muri Gashyantare mwaka wa 2022, Ukraine yabujije abagabo hafi ya bose kuva mu gihugu bashishikariza kujya mu gisirikare. Gusa muri Kamena umwaka wa 2025 iryo tegeko ryarorohejwe ku bagabo bafite imyaka 18 kugeza ku myaka 22, byatumye abasore bagera ku bihumbi 100 bahunga igihugu cya Ukraine. Mu Kuboza umwaka ushize havuzwe ko abayobozi ba Ukraine babwiye ababishinzwe kwinjiza abantu mu ngabo gukaza ingamba mu rwego rwo hejuru kugira ngo babone abasirikare bashya 2 miliyoni bitarenze mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. N'andi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ari nayo turi busorezeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafashe ubwato bunini bubiri bwari butwaye peteroli buriho amabendera y'Uburusiya na Panama. Ubwato bwafashwe bwa mbere n'ubwitwa Bella One bwariho ibendera ry'Uburusiya bwafatiwe mu nyanja ya Atlantique. Ubundi bwitwa M Sofia bwari ibendera rya Panama bwafatiwe muri iyi nyanja mu gace ka Caraïbe. Amerika ikagaragaza ko ibyo bikorwa bigamije gushyira igitutu kuri Venezuela by'umwihariko mu guhagarika kohereza peteroli mu mahanga, kandi iki gihugu cyarafatiwe ibihano. Ibiro ntaramakuru Reuters byabwiwe n'abayobozi babiri muri Amerika ko nyuma yaho Washington itangiriye gushamirana bikomeye na Venezuela, ubwato bwa Bella One bwahinduriwe izina bwitwa Marinera bunashyirwaho ibendera ry'Uburusiya ariko ari ubwa Venezuela. Ibyo byakozwe mu rwego rwo kubuhisha abanyamerika kuko Venezuela yari imaze kubona ko ishyamba ritakiri ryeru. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Pete Hegseth yavuze ko gufata ubu bwato ari ikimenyetso cy'uko bakomeje ibikorwa byo guhagarika peteroli ya Venezuela. Avuga ko yoherezwa mu mahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko bizakorwa n'ahandi hose ku isi. Yavuze ko Amerika ikomeje gukurikirana n'ubundi bwato butwara peteroli ya Venezuela bwarimo bwerekeza mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga. Ni nuko nyasoje, reka mbashimire cyane mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.